Dragi gledaoci, meni je ogromna čast i ogromno zadovoljstvo da je moj današnji gost baš on. Jedna od najspecifičnijih pojava na našoj estradi, jedan od najautentičnijih, najkontroverznijih pevača. Svi ste ga zavolili zahvaljujući njegovom prepoznatljivom stilu, ekscentričnim frizurama i brojnim hitovima koji su isto također svi jedinstveni i svi posebni na svoj način. Eto, mi smo sad pogodili da je moj gost jedan jedinstveni, fenomenalni DJ Krmak. Gorane, ne znam kako ti se svidela najava, ali eto ti zahvalim što si moj gost, što si konačno došao na Hype televiziju. Dobar dan tebi, dobar dan svim tvojim pratiteljima, dobar dan ovoj Hype televiziji, dobar dan cijelom svijetu, DJ Krmka i meni je velika čast biti kod tebe prvi put na Hype-u zato što vi ste u posljednje vrijeme tako ste procvjetali, lepeza jedna velika se dešava oko vas, što je meni izuzetno drago i vidim da napredujete. Nisam bio u toku od prije, ali sad u posljednje vrijeme vidim da ste jako ste gledali u cijelom svijetu i tako da i meni drago da sam ja kod tebe, evo prvi put u emisiji. Hvala ti puno. Nadam se da će naša poslovnost da traje. Naravno, nadam se ja. Evo reci mi sad prvo, kako si ti, što ima novo kod tebe i kako izgleda sad tvoj život u Beču, neću kažem baš na relaciji Beč-Beograd, pošto nisi ti toliko ovde, kako izgleda sad tvoj život? Pa, s jedne strane, naravno, bez medija se ne može ovaj posao raditi. To se nekad zvao show biznis. Sad je ovo po meni neki hibrid biznis. Tako da, sedma sila je uvijek jako dobra i naravno mi bez nje ne možemo da funkcioniramo. Međutim, s druge strane, negdje možda mi dobro dođe da se malo nekad mogu i, kako bi rekao, kako mi u Bosni kažemo, da se razgaćimo, onako, da se malo opustim, jer u principu uvijek se mora biti negdje utegnut, fin, lijep. I onda nisam baš i u Beču, ja sam periferija Beča. Ja sad te velike gradove zovem džungla. To za mene više nisu metropole, gradovi, nego džungle. Zato što je izuzetno, kao i u Beogradu, gužve su velike, strašno. Onda dolazi do nervoze, ljudi, to sve stvara stres, recimo. I naravno, prelazi u nekvalitetu života gdje se ljudi na kraju razbole. Tako da ja gledam što je moguće manje stresa, pa plovim kroz taj život. Evo, karijera mi traje 25 godina. Naravno da volim doći ovdje i ono što je za mene jako interesantno i što sam primijetio, i mediji me vole, a i ljudi me vole, narod me voli. Tako da ja dobro, evo, trajem pa sad dokad će to da bude. Vidjet ćemo. Tek si počeo, što kaže Miroslav Ilić, tek smo počeli. I ti si možda tek počeo. Bravo, da. To Miroslav, uvijek se njega citiram na koncertu kad otpjeva prve, ili 2 sata, onda kaže, tek smo počeli. Pa nego. Sad, to tvoji fanovi znaju, ali opet, pošto si prvi put na Hype, ću te pitam, kako je došlo do tog nadimka DJ Krmak i do ovog specifičnog imidža? Onako, kratko mi reci. Da, jako je teško u kratkim satama. Može i duže. Da, objelodanti, jer oko mene je to baš neka lepeza koja se stvarala godinama. Ja sam relativno mlad ušao, da ne kažem, u neku vrstu muzike. Prepoznao sam sebe da jednostavno posjedujem neko nadahnuće od Boga koje jednostavno prepoznaje da... Jer sve u životu što je živo pušta nekakve, da kažem, zvukove. Da li to bilo životinja, da li bilo flora, fauna ili mi ljudi, svi imamo nekako izražavanje. Sad neko naravno bolje, neko lošije, neko se tu snađe, neko ne, ali optimalno svi daju nekakve znake izražaja na razne načine. Tako da sam ja negdje uvidio sebe od 4. godine, ja sam već negdje sa tercom jako dobro stao, prepoznao sam šta je terca, šta je oktava, šta je raspon glasa. I to je mene nosilo da sam negdje od 12. godine već počeo profesionalno, amaterski da kažem, profesionalno, amaterski u tom vremenu, bivše nam države Jugoslavije, da radim u kafani tu sa vrlo ozbiljnim orkestrom od 6 ljudi, gdje sam ja bio klinac, onako i bio sam tad jedno interesantno dijete koje je jednostavno integriralo ljude da vide šta taj dečko radi i otkud u kafani. Jesi znači bio specifična pojava i tad? Naravno. Znači već sam pokazivao znakove, da kažem, radikalne prepoznatljivosti. I radio sam
do neke 18. godine, onda se promijenio bend, onda smo drugi bend i tako smo radili neki maltene do završetka ove bivše države, gdje sam dosta iskustva stekao, nekad sam znao preko 6000 pjesama, ako mi vjeruješ. Znači, a si ih zaboravio sad? Pa jesam, sad kad čujem stare neke hitove, onda znam da sam to nekad pjevao, ali ne znam tekste. Jer sad ne znam ni svojih. Dobro, sad imaš svojih, boga me, puno. Da, ali nekad dođem na koncert, pa dok fanovi ne krenu ja. Dobro, da si se. Da. I tako da, šansone, šlagere, sevdak, šumadiju, rock'n'roll, pop, mađarske su zvali, ruske. Znači sve smo mi to pjevali, radili i onda dolazi vrijeme ovo nesreće, znači gdje sam ja imao angažman u Austriji. Tamo smo krenuli par naših izvođača ove moje generacije, gdje jednostavno nešto sam malo moglo zarađivati, preživljavati to neko vrijeme. I bio sam u jednoj kafani u Gosau, blizu tamo St. Galena. Sjećam se, mislim da je jedan Srbijanac imao tu kafanu, gdje sam ja pjevao amater tu i imao sam neku platu normalnu. Međutim, pojavili se prvi kompjuteri. Oni mali, crno-bijeli, ja ih zovem IMT, kod traktori oni. I dolazi sin od gazde i kaže, vidi Gorane, tata mi kupio kompjuter novi, molim te da napravimo plakate. Znam ja, plakate su puno skuplje. Kažem ja, ako sluša, meni se to baš ne isplati, nemam ja svu svotu para sad za nekako izdvajanje, nego i ne treba mi to, ja sam amater. Ne, ja ću to da napravim, imam ja tu ekipu, gore, ja to znam. Njemu je bilo to da se igra. Zanimljivo. I tako. I tako on to i napravio. U stvari to su bile ovako crno-bijele, meni to više lično na poternicu. Samo je trebalo da se piše, traži se. Wanted. Da. I pokaže on to meni, kaže, ajmo sad neki imidž, neko ime, znaš. Kaže, Marko, slušaj, stavi šta hoćeš, meni je svejedno. Goran, majmun, konj, krava, nije bitno. I dečko ode i stavi stvarno doktor Krmak. I polijepi on to po kafani, pazi. I sad ja ne obraćam pažnju, smatram da tu ništa, svakodnevnica, kafa, doručak, nešto. Međutim, dolaze ljudi i ja prilazim ljudima nešto, šta da vam otpjevam. Tako znao sam. Pa momak, šta je ovo, kakva je slika tamo? Šta ja znam, rekao, mali nešto uradio, mislim, ne interesuje me apsolutno, ne gledam u to. Pa znam li kako Krmak? Pa dobro, to je malo šala, šega i ovo. Jer mi u Bosni smo imali jednu anegdotu u životu koja je uvijek govorila kako kaže, ne tuci me kolcom, pa makar me zvao loncom, ili tako. I onda to već je bilo onako ništa spontano, međutim sutra dan puna kafana. Upečatljivo? Da, preko sutra jedu 100 ljudi na polju. Idući vikend ne možeš ući. I kažem ja gazdi, rekao, slušaj, jel mi radimo još? Da, Gorane, šta je ovo, vi ovdje radimo? Dobro, rekao, sad je dupla cijena. Pa nego. I dignem ja cijenu i naravno, evo, odatle je to krenulo. I vidim ja sad da to jednostavno nekakva slika gdje mene otvara neku moguću budućnost, šta ja znam, platformu. Međutim, tad nije bilo medija, kod danas nije bilo interneta, bilo mnogo manje televizija i počeli su se pojavljati i u ono vrijeme svakodnevno izvođača, pjevača, čak i bolji od mene, kvalitetniji, ljepši da kažem. Uglavnom, imena su bila Suki, Duki, Raki, Faki, Maki, Laki. Nisu bili upečatljivi, nisu imali to nešto specifično. Da, i sad ja kažem sam sebi, rekao, ako ja odem sa Goran i budem pjevao ja tebe volim, ljubav i moja, a toga sam se napjevao kroz život, meni to više postalo dosadno. Ne kažem da nemam empatiju, da je ljubav najjača i da volim zapjevat pravu ljubavnu i zabavnu i narodnu i mogu sve da pjevam, Bogu hvala. Međutim, odlučio sam tad radikalno, znači ili pukovnik ili pokojnik. Idem sa DJ, samo eto DJ Krmak sam ja plaćao zbog tu su modernjaci i klinci nadiru svaki 5 godina. I tako da je taj DJ Krmak jednostavno bio šok, senzacija, jednostavno to je bio tilt jedan gdje je bio problem, niko mi nije htio ni da izda ta diskografska kuća. To sam čitao da si ti imao baš te teške početke, mnogo bilo teško da taj prvi album krene. Ne samo prvi, nego prvi 5 godina je bilo užasno teško, znači zato što ovo što ja radim na ovim prostorima gdje mi živimo je... To nije bilo viđeno? Pa ne samo to, ne. Pa bile su neke druge segmenti, bilo je prije Sedonca mladi, bili su Rokere Smorau, imali smo serijale, Kamionđija, znači najteže je ljude nasmijat.
Da. To je najteže. A mi smo takav jedan mentalni sklop da naravno, kad sagledam tu staru bivšu Jugoslaviju, različiti su mentaliteti. Trebalo je tu naći za svakog po nešto, a da bude ukusno onako i da se ljudi rasmiju, a da bude satirično. I onda tu neku platformu koju sam ja pasirao je jako teško bilo izreklamirati, jako teško da dođem do medija, jer nikad me niko nije želio, pogotovo Šaren, ne znam, ja pjeva tamo neke predmete, nema ljubavi, čudno ime to. Kako pored izvođača koji su adekvatni, koji su već imaju karijera na zavidnom nivou po 20-50 godina, sad se pojavljuje neka životinja. Mislim, što je jako, pa da. I onda je to bilo teško i sjećam se prvi 8 mjeseci kad je izašao taj moj album, ništa, ne dešava se ništa, jednostavno niko ništa, tuga. A meni treba financija, znači financijska injekcija da bi ja dalje, treba mi marketinga, treba mi nova ploča, CD, u stvari, treba da radim, da ulažem. Ne ide. Kad je nastao taj neki preokret, neki boom? Je li to bilo celo selo šmrče belo? Ne. Boom je nastao posle 8 mjeseci kad je došao do slušalca, znači do onih ljudi koji su to prepoznali, da je kvalitet dobar, produkcija dobra, tekstualno je zanimljivo, da nešto novo, drugačije i naravno to ime je bilo odmah brend u glavu. I tad sam dobio informaciju da sam bio posle Dine Merlina najprodavaniji. Pa svaka čast. Da, meni je to bilo neshvatljivo, ja to nisam ni razumio što to znači tad, niti me interesovalo sad. Ali otprilike se tako desilo, tu sam informaciju dobio i onda je naravno došao Bosa Remo, Hollywood, sve, cijelo selo šmrče bijelo, Papagaj, znači sve što je se redalo. Evo, cijelo selo šmrče belo, tu pesmu svi znaju. Šta je bila inspiracija, da kažemo, za tu pesmu? Kako je do nje došlo? Pa, znaš kako, javna tajna uvijek je negdje tu oko nas. Kao i mnoge druge. Nego, ja sam tad iz Beča sam negdje u Novom Sadu bio u vozu i onda sam onako neke novine čitao, pisalo je cijelo selo na dopu. I onda je to mene razrađeno film i ja i Dream Team ekipa ljudi smo to odradili onako, samo što smo ubacili tu neku prepoznatljivu melodiju, da bi dobili taj naš narativ nekakav i onda i to je pola posla bilo, znači, nego trebalo poslije videozapis da se odradi, pa je trebalo to neko da prezentuje, pa bilo je tu svega, znači i ljudi koji su negodovali. Sjećam se jedne emisije, to mi mnogo pomoglo tada, da sam uspio da mu platim ručak, bilo bi mi veliko zadovoljstvo, pokojni Predrag Gojković Cune. Bila je nekakva emisija na državnoj i nacionalnoj televiziji, pa neka dokumentarna, tako u principu šta se slušalo 60. 80. 2000. pa danas i koliko je od nekakve te narodne, normalne muzike prevazišlo u show biznis i ovo sve danas gdje je otišlo. I onda su svi otprilike to tako nešto negodovali, a i zaišlo moj spot taj. I onda su svi, pogledajte ovo je katastrofa, ovo treba da se zabrani. I pokojni Cune kaže, vidite, ja ne bi se složio sa vama. Ovo je po meni jako edukativna priča i ovoga momka treba nagraditi, jer ako je uspio samo 5% da odvuče omladine od droge, on je veliko djelo uradio za našu omladinu. I ja onako gledam i suze mi kreću, mislim se, pa hvala ti, vidi, ima Boga, hvala Bogu da je primijetio neko. I odatle je to otišao malo u drugom smjeru. Znači, svi se šale, svi su tu, zezancija dobra, ali opet ljudi prepoznaju da je to samo satira gdje nekog pogleda pa će reći djetetu, vidiš sine, nemoj ovo nikad raditi. Jer i ja isto tako, ja uvijek kad sam na koncertu, oni očekuju, ja i ne pjevam tu pjesmu. Čim krene, ja sam gotovo i završi se, ja sam kažem hvala. Bilo je par puta da gazda dođe na kraju, kaže, vidi Gorane, što te platim kad... Da, ja te neću platiti. Pa zašto? Pa ti si pjevao 20%, 80%. Pa kad publika voli. A recite meni, kako si se ti borio sa tim kritikama? Evo, vidio sam se izjavio da su ti svaki dan govorili da si budala, da si ludak, vanzemaljac, da je tu bilo toliko kritika sa svih strana. Je li to tebe pogađalo? Kako si se borio s tim? Ne, zato što pa mi se pogađalo. Čovjek sam, imam dušu, naravno da nije jednostavno kad neko možda od familije pročita najuže, pa možda mu nije drago. Ali u svakom slučaju svaka preuspozicija ima svoje konsekvence. Što sam ja prepoznao, kažem, od 12. godine, to veliko iskustvo koje je jednostavno doprinijelo da sam ja znao da će biti takve stvari i moramo to da podnesemo. Neko manje, neko više. Mene je pratilo to i prati me i danas dan. Sad me iznenađuje kad dođem negdje pa ne znam, pročitam o sebi, evo DJ Krmak se vratio ponovo. Mislim, tu sam ja. Ti si tu stalno. Ja se ovo vreme radim sad, da li možda manje sam prisutan ili možda manje koncerata ili negdje, ako nisam tu, onda sam tamo, ali karijera, turbulentno, ona jeste turbulencija. Znači, ako imaš bolju pjesmu, ideš gore, ako nemaš, čekaš do sljedeće, tako da
Sad je neko vrijeme došlo da je meni želja, razmišljam o nekoj koncertnoj varijanti. Eto, što te pitam. Vidio sam se jučer bio u provodu sa Čanom. Velike pozdrav za nju, divna naša Čana. Jeste. Reci, kako je bilo u provodu i pošto se bliži njen koncert, hoćeš li doći da prisustuješ njenom koncertu sad u junu i da li ti planiraš neki tvoj koncert u Beogradu? Mislim, to je bio bum. Pa mi svi planiramo, naravno, kogod ozbiljno radi ovaj posao. Mislim, svaki je posao, da se razumijemo, svaki je posao težak. I ovaj vaš, i ljudi koji stoji za kamera, i same produkcije, televizija, ako se radi ozbiljno. Znači, sve kad se radi ozbiljno, vrlo je teško i ništa ne ide preko noći. Tako da, ovo mi je toliko drago zbog Čane, zato što smo nazvali kao brat i sestra, onako, jer mi smo negdje zajedno i krenuli. Ona je prije mene malo i onda sam posle ja snimio. I evo, od toga, od prije amaterskih dana pa i do danas dan, mislim, ništa se nije promijenilo, zato što kod nas pravilo je, ako ona kaže danas je petak, onda nema tu četvrtak do subote. Ja znam da je petak. A tako i ona kod mene, to povjerenje, tako da nema potrebe jedno drugom da nešto, jer ne možemo slagati prvo. Odmah mi znamo sve gdje, šta, kako. I mi se stvarno poštujemo i familijarno i baš smo ono ko rod rođeni. I eto, spontano se desilo da sam sinoć bio tu na izlasku malo i da smo malo se družili. Uglavnom, došlo je vrijeme da ona radi svoj solistički koncert, što je meni izuzetno drago, jer kao da ga radim ja, vjerujem mi. To su emocije neopisive, jer znam da je ona živi za to i znam da je poštena i znam da je uložila život, energiju, sve je uložila da dođe do statusa koncertne varijante, što svi priželjkuju izvođači. E sad, naravno, ja posle nje kad sam prvi album snimio, sad je vrijeme i posle nje da, jel tako? Nego. Po redu, jel? Po redu, ajde. Da. Tako da, naravno, čekam, živim za taj dan da ja objelodanim svoj koncert. Ako, dragi Bog da, bit će, ako ne da, ja sam opet Bogu zahvalan jer ne mogu ništa da kažem zato što mi je izuzetno, puno mi je dao. 8 puta sam prošao u zemlju, više nisam siguran ili ravna ili okrugla. Ko ste da pitam, jel veruješ u teorije zavere? Evo Rada Manojlović, na isto veliki pozdrav za nju, ona je divna. Rada je poznata po tim svojim teorijama zavere, sigurno si video. I Andrana Čekić, isto Tijana M. Priču su, ima toliko teorija. I za vakcine, i za ravnu zemlju i sve to. Jesi ti pobornik tih teorija zavere? Pa ja ne bi to, uopšte, ja bi protupitanje nekako našao. Poenta je u tome šta se dešavalo zadnjih 500 godina. Recimo, tu bih ja negdje, ali to već ode u neku polemiku ozbiljnu. Preširoka tema. Da, tako da... Ali koja je tvoja omiljena neka teorija zavere? Kad bi vratili film daleko unazad, vjerojatno bi to možda u nekom drugom smjeru otišlo. Tako da je sad, toliko je svega u mediji da apsolutno moj odgovor nije kompetentan. Ja ne znam šta bih rekao, zato što možda je najbolji odgovor pustimo vrijeme, a vrijeme će da pokaže. Možda mi nećemo da doživimo, ali neko će da doživi. Tako da, evo. Sad pričali smo o tome kako si blizak sa Čanom. Hoću mi kažeš, pošto si izjavio prethodno, da su kolege bežale od tebe kao da imaš tifus. Da su te ismevali, da su te, ne znam, ponižavali. Na koga si to mislio? Dobro si informiran, vidim, svaka čast. Pripremio si se za intervju. Pa znaš šta, to iz emisiju bilo je toga puno. Ali to je bilo na početku. Sad je to sasvim drugo kad su oni vidjeli da ko sam ja, kad su me upoznali. Naravno. Kad su shvatili u stvari da sam mnoge prevazišao, možda kroz karijeru, ne znam ja. Jer ja se sjećam svoje mladosti, svog djetinjstva, mi su imali veliko strahopoštovanje prema izvođačima u ono vrijeme. Ja nikad nisam prišao izvođaču, umjetniku, ako je 2-3 godine stariji od mene, da ne kažem neko ko je 20 godina i ko ima 50 godina karijeru, da nisam prišao sa pozdravom onako strahopoštovanjem, pa sa nekim dodatim, ako uspijem pitanje da li može fotografija ili nešto tako, ako vidim da je zauzeto, onda ne gušim. Ali to je taj nekakav kućni odgoj koji bi trebali bi svi da posjedujemo, međutim vidimo kakvi smo, gdje smo, zato smo tu gdje jesmo. I onda u ovaj posao naravno da je se pomiješalo sve i svašta, ljudi koji i kvalitetom su doprinijeli, oni koji negdje sredinom vladaju, a oni koji možda nekim alternativnim sredstvima, da li ljepotom ili
hitom trenutno dospiju, pa se vinu, pa to traje sad koliko traje, to je već drugo pitanje. Međutim, kad sam ja u pitanju, a to je bilo na početku moje karijere, jako teško zato što su ljudi, naravno, svaki je volio sebi da pravi, da gradi ime, fino, lijepo, da se sve piše o njemu, super je ovo, onda sad jednom kad sjedi pored Krmka, mislim da to baš nije im išlo u prilog. I onda sam tu primjećivao, kad sjedimo onako spontano, kad dolazi, gdje si legendo, kralju, care, sve sam, ali kad se crveno dugme upali, onda nekako, jednom sam moram da idem i vidim, ja ostanem sam. Tako da, evo, ali ja sam to znao i prije nego što sam došao do te misije, tako da sam podnosio te igrice sve onako fino. To šikaniranje izbjegavali. Pa naravno, sve sam jako fino. Ali se desilo da neko od tih koji su te tu na početku, da kažemo, ponižavali, izbjegavali, da se posle, kad si ti već dostigao neki nivo, pa da su pokazali drugo lice, se malo dodvoravali, ulizivali? Itekako. Jedino što nisam čuo i ni primijetio da je neko rekao Gorane, izvini. Oprosti, ja sam u tom momentu možda bio malo to nisam, ali dobro, ja ne tražim, ne zahtijevam, ali naravno da sam primijetio tog nekog, mogu ga nazvati licemjera, gdje dođu pa opet kralju care, a ja znam kako je bio kralju care. A, naravno. Tako da, ne zamjerim ja njima, jer razumijem, znam da je izgraditi ime jako teško, skupa priča, a ova moja, opet da se vratim na ono prethodno pitanje malo kratko, znači izuzetno, zato što ovdje gdje jesmo, ja kažem i to su ljudi primijetili, pa Gorane, ti da si rođen negdje tamo u Hollywoodu, ti bi bio Lady Gaga. Mada sam ja imao, ne mogu reći duše, imao sam ponuda da te glava zaboli. Ja sam čitao da si ti u Kini imao neke ogromnu publiku. Ne publiku, nego desilo se, kako se, svaka ti čast, stvarno, svaka ti čast. Desilo se da me telefon onako zazvoni, ja javim se, dobar dan, ja sam dobio DJ Krmka, jeste, izvolite koga treba, molim vas, nemojte spustiti slušalcu da vam nešto saopštim. Kaže, rekao, da nisam koga ubio. Kaže on, ne, ja sam čovjek je doktor nauka, negdje radio u Kini, tamo ne znam, ja iz Bosne, od nas. I kaže, mi smo slučajno izlazili u neku diskoteku, diskoteka velika kao Beogradska Marakana, i kaže, gore sviraju neki ti njihovi heavy metal, 100.000 je Kineza u tom klubu. I odjednom iza leđa ide video BIM, tvoj video ide Schumacher. Kaže, mi gledamo, ne znamo kakav DJ Krmak, ali čujemo, prepoznajemo. I kaže, Kinezi skaču, rište, znači to je ludnica. Mi su ufati za glavu, Bože dragi, šta je bilo moguće. I ja se nežio kad sam to čuo. Ja njemu kažem, ti me ne zezaš? Ne, čoveče. I sad ja njega molim, vidi, rekao, kad se vratiš sad, platit ću, proguraj me tamo, sam da dođem na tu binu, nekako, da stanem i samo... Vidiš tu atmosferu. Samo da uzmem igru da kažem I love you China, my name is Mr. Pig. I ja sam Bata Živojinović, znači završio. Međutim, tamo je ispao neki problem, to se zatvorilo i tako da nisam uspio ni to. Ali dobro, znači da si i tamo primećen, to je dobro. Pa to ti kažem, to su neke stvari koje su neobjašnjive. Na RTL-u u Njemačkom sam bio, znači, bezbroj puta, ljudi meni javljaju, vidjeli smo te ovdje, na RTL-u 2, RTL-u ovdje. Znači, bilo je ti takve originalne stvari, nego ja sam svjestan gdje je bio problem. Možda je perfekcionistički ja malo razmišljam o poslu, a mislim tad kad je trebalo negdje na 5., 6. albumu, trebalo mi je tam jedan dobar marketinški tim, ekipa ljudi i jedna dobra financijska injekcija. I to možda tad nisam imao, neko nije prepoznao, ja nisam mogao da iznesem sam i evo, naravno da je to otišao u nekom drugom smjeru, ali dobro, opet šta je tu je, jer ko zna šta bi bilo sa mnom da sam možda otišao tamo, onda možda ne bi bio zadovoljan ko sad. Pa da. Ajde sad meni reći za taj tvoj specifični stil, koji sam rekao u najavi, to već oblačenje ekstravagantno već znamo, a evo frizura, koliko ima tu boja sad na tvojoj glavi? Pa ne znam ni ja, hvala Ivani, mojoj frizerki. Znači da brojim? Da. Ima 10. Da miješam. Radio sam sve i svašta od početka, znači nekad se pitam kako ko se izdrži. To, kako ti nije... Pa ne znam, to je genetika, valjda. 25 godina jednostavno da mi je kvalitet, ali čuo sam od par dobrih frizera da ove boje koje ja upražavam, da hrane u stvari kosu, a ne kao ono žene što farbaju, one štete. A ove valjda hrane, pa moguće to, da li je ili nije, ne znam. Nisam frizer, pa nisam u toj branši.
ali evo, služi me ko sad dobro i što je najbolje za mene, ja sam stvarno promijenio sam sve boje. Jedino što sam insistirao uvijek da pređem granice. Da, to se primijetio, znači uvijek je ono 3, to negdje 4. već smeta, šišti, kič, a ja sam po 12, baš namjerno sam plasirao zbog toga što sam smatrao ja sam taj, meni to ne smeta, kome smeta ne mora da me voli, a u principu svi su me zavolili na osnovu toga. Zato što sam i sam sebi nekad rekao, da ne bude da se hvalim, ali ovaj fašon bi trebao da mi dobro zahvali, jer sam im donio Chanelinu. Da, a dobro, ovo sad više liči kao na Čuba, pa kao DJ Petao, a? Da. Pa ova zadnja, zato što ne znam više šta bi radio. Znači, bio sam u jednoj... Sve si žive promenio. Pa da, to je sve, mi smo sve kombinacije zaradili da je nemoguće više osim dlaku po dlaku, možda, eto, jedno to bi trebalo da budem do mjesec dana, da napravim. Ili kao papagaj, u stvari, eto, Jelen trči po šumi, nosi papagaja, isto ogroman hit. Jeste. Posle toga si sa Reni snimio Karajme. Jeste. Jesi li u kontaktu sa njom? Šta se dešava kod nje? Jesam. I ona je isto jedno predivno stvorenje. Mi smo toliko, evo, otkad smo se upoznali, to prijateljstvo traje danas dan. I tad je bio papagaj, tad je to krenulo, ono da kažem, eksplozija je bila. Međutim, imali smo da, ja to ne mogu nazvati peh, nego to opet je nekakva sreća u nesreći, ali Reni je ostala ta trudna i morala se povući i nisu mogli zajedno da radimo, pa sam ja morao onda alternativu tražim tako negdje i ostalo je da nisu mogli možda turneju da napravimo zajedno. Što nije kasno, naravno, opet je pred nama. Možete sad, ono i dalje odlično izgleda. Ne, ona radi sve, ona radi u Bugarskoj, čak je trebala prošle godine koncert da radi, isto se tu nešto iskompliciralo, pa nije. Zvalo me kao gosta, naravno i ja, evo, ako dođe do ostvarenja mog rado, mislim da će se pojaviti na mom koncertu. Pa naravno, ćemo svi da čujemo papagaja. Naravno, i ona je isto jedno divno stvorenje, kažem da evo mi koliko se čujemo, ne vidimo se, ali je uvijek, ako je poruka, čestitka, kratko, jasno, slatko, iskreno i evo, to traje već isto oko 20 godina. Lepo. A osim nje i Marte Savić, mislim da nisi imao previše dueta, je tako? Je li bio još neki? Pa, znaš šta, evo u posljednje vrijeme, ja gledam mlađa generacija insistira da pozovu me, traže od mene. Sad, naravno da ja znam... Da ste zvali mlađi? Mlađi, mnogo mlađi, zato što njima treba u principu, ja znam po sebi, jer i meni na početku karijere da sam mogao s njim sa nekim velikim imenom, bilo bi naravno odmah oskočna daska. Ali i sad me zovu mnogo kolegica, kolega, pa bio bi dobar duet ovdje, bio bi ovdje. Ja njima kažem, vidi, bolje je iz iskustva mog, napravite svoje ime, dignite se, pa onda radite duet s kim hoćete. Jer ako prvi duet uradite s nekim koji je afirmiran, uvijek ćete se kačiti za ono da nije bilo njega, ne znam nije. Tako da nikakav problem nije da uradim, da pomognem nekom tu posebno, hoću uvijek da pomognem ako treba nekom, uvijek ću izaći u susret, jer volim kad vidim mlade izvođače da napreduju, zato što svako vrijeme nosi svoje breme, ali sam se raspričao. A koje je tvoje mišljenje, zanima baš o Desingerici? Jer mnogi nekako kažu da si ti kao preteča Desingerice, da je on neki tvoj naslednik. Taman se nisam završio misao. Ne, pa rekao svaki... Jer evo, to što si ti radio u to vrijeme je bilo tako kontroverzno i inovativno, evo sada to što on radi je također nešto šokantno i inovativno. Svaki 5 godina dolazi smjena generacija. To mi izvođači trebali da prepoznamo i naravno svako vrijeme nosi svoje breme. Znači vrijeme je sad tih klinaca gdje jednostavno oni upražnjavaju tu vrstu muzike i to je meni okej. Dečko to dobro radi, snalazi se, plovi u tome. Sad vidjet ćemo, naravno, opet vrijeme pokaže, karijera je turbulencija, gdje je dugometražni film. Pa evo. Ali bi sarađivao nekad sa njim? Ma nemam ja problema ni s kim, što se tiče mene. Znači, samo je stvar, naravno, da se nađe dobra priča, nekako gdje smo zadovoljni, gdje možemo da se... Jer kod mene, znaš šta, kod mene je više satira. Kod mene više satira onako neka da se ljudi nasmiju, da to bude duhovito, jer kažem, opet vraćam se, najteže je ljude nasmijat, pogotovo u današnje vrijeme kad su svi onako razočarani, vidimo i sami da ljudi jako teško žive. I onda, ja sam recimo sad isto u dilemi, jako teško i ne znam više šta bi ja snimio. Zato što sve su teme iscrpljene, sve je već viđeno, sve je zero, sve je onako sekundarno, brzo. Znači, ne zna čovjek šta bi uradio da bi to trajalo i da bi to bilo, da kažem, produktivno dobro, zato što sinoć se uradi, ne znam, nijam neki marketing, već jutro se druga priča, nešto kao doručak, ručak, večera. Znaš, tako da jako je to široka polemika i mislim, moj prijedlog je svakom kolegi neka traže sebe da budu zadovoljni u ovome poslu koliko toliko, a šta će Bog dati sad? Naravno. Sad, ajde reci mi, pošto ti si toliko godina stradi, toliko duga karijera, ali si ostao nekako enigma.
i dalje se ne zna toliko o tvom privatnom životu. Jel ga ti namjerno kriješ ili si uspeo nekako da se čuš tu privatnost? Jer evo video sam, bile su na internetu neke slike sa tvoje svadbe, pa sad da li je to bila stvarno svadba ili je to snimanje spota? Šta je to? Da, spot, i to imali smo jako zabavnu priču, zato što je raditi jedan dio u Beču, jedan dio ovdje. U pitanju je spot, naravno, pjesma. Radi se oko nekom mladoženji koji treba da se oženi, pa krenuo na svoju sopstvenu svadbu, a onda mu se auto pokvarilo. Dobro, dešava se to. Pa zovi majstora, pa frka, pa ono stari sva čeka, kasnije se već tamo svi ovo ono, oni razmišljaju da ja nisam otišao u drugom smjeru, da neće propast svadba i tako da su to kadrovi iz spoda, da ništa. A je li da tebi teško sakriješ privatni život? Kako ti uspjelo sakriješ privatni život? Jer u svakom pevačevo zna se za Ćanu, zna se koji je muž, sin, sve... Da, ali znaš šta, ne krijem ja, nego nema potrebe, uvijek ja sam sve prvo objasnim, a kažem opet, to bi svima dobro došlo. Ja mislim da mi možemo doprinijeti i vi sedma sila, i mi umjetnici, kakvi god da jesmo, mislim da možemo doprinijeti da krenemo u jednom pozitivnijem smjeru, jer osjetim da ljudi svi se žale. Znaš, nikom nije dobro. Šta onda nešto nije dobro? Znači onda nešto do mene. Idemo da se malo okrenemo, da se vratimo malo u rikverc ili da vidimo gdje stvari možemo korigirati, da bi to išlo u boljem smjeru, da bi nama bilo lakše jer volimo da bolje živimo. Tako da nije to u pitanju da se krije, nego jednostavno shvatio sam od 50 do 100 godina ljudski je život. Ja sam to rekao i komšijama mojim koji vidim rade, grade, kuće, vile, ne znam ja šta rade, apartmane i nemaju slobodnog dana. Znači, toliko stresa, samo vidim rak, ne znam, šećer i bolesti raznorazne, srce, moždani, ovo, ono. I onda ja sam shvatio, kažem, prije 10 godina ruču sam digao što manje stresa, to je bolje. Međutim, ljudi se izlažu previše svim i svačim i dolaze do jednostavno zagušenja samih sebe. Više ne znam, sada kad dušu prodaju, kad sebe prodaju, pa šta onda više ne ostaje ti ništa od života. Sad da živim jedno 300 godina, ja kažem, pa i 400. Pa nema problema, idemo 150 da se igramo, zabavljati, ali oni ostali 200 da živim. Međutim, ako živiš 50, 70, odeš u penziju, ideš 2 metra bez geometra, sve ti ostane džabe. Tako da nije to, ne da se krije, nego živi se spontano, jer ima, recimo ja sam primijetio i to, fanovi, vidim da me vole, vraćaju mi to kao bumerang kroz karijeru, ali opet ima i oni ljudi koji jednostavno postaviti pitanje, pa ti odgovoriš kulturiška, onako fino, onda sledu jedno 8 potpitanja. I onda ti naravno da stvaraš sam sebi tu već nervozu, jer očekuješ telefonski poziv, nešto trebaš, znači nemaš vremena nešto da odgovoriš. Ako ne odgovoriš, recimo, onda možda dobije dojam da si ga ignorisao, pa se naljuti. Što se meni desilo, recimo, isto na graničnom prijelazu, jednom gužva je za mene bilo 1,2 kolona i ja kad sam dao papire čovjeku, neko me iza leđa vidio i čovjek staje, ručnu diže, otvara vrata i kaže, molim vas, legendo sa mojim sinom da se slika, to on vas voli, to. Ja kažem, naravno, nije problem, samo na granici smo, samo da prođemo 100 metara. Čovjek se naljuta. Da. Naljut se na mene, nema, nisu gotovo. I mislim, to su te stvari, tako da nema potrebe nešto izlagati, jer mislim da ima ljudi koji to i ne interesuju, nije to toliko ni bitno. Dobro, ali onda ti meni reci, evo, zanima me, prvo što ti pada na pamet, šta pamtiš kao neki najlepši moment, period svog života, a šta kao najteži? Pa bilo ih naravno dosta bilo, ali ima jedna anegdota. Prvi let moj avionom, prvi, da kažem, gaža, eto, koncert, već kako, što god da je diskoteka u to vrijeme, Beč, Cirih, i poletio avion i sad ja onako sam happy, znaš, super. U hajpu. Hajpu, da, znaš. Letim, i sad čujem ja pilot naglašava da nešto nije u redu sa avionom, moramo se vratiti nazad. I gledam ja ljude. A ja ovako, brate, sad kad padne avion, pa sutra novinari, poginuo DJ Krmak, zamisli kretena. I sad odjednom vraćam, kad smo mi vratili se nazad, sve to stalo, super, drugi avion, mene onda tek noge protresa, pa ja kažem, pa šta me vrediš kad mene nemaš? Takvih stvari je bilo nekolicina, znači ono gdje stvarno pamtim i male neke momente. Sitnice koje život znače. Ali i te hype momente. Gdje sam u Australiju, kad sam sletio isto,
krenuo iz Beča, mart je bio, hladno, zima, jaka, već dolazim dole u Dubaj, vidim sve ljudi, majčice, skidaj sa sebe. Došao u Australiju, Sidney, 40, i izlazim sa aerodroma i jedno 50 cura, momaka, organizator, ljudi, transparente ovako drže. I love you, Mr. Preg, volimo te, DJ Krmak, dobro došao u Australiju. Znaš, da, to su neki ovdje je trenutci. predsjednik došao i sad ja gledam one strance, svi oni gledaju mene, vide da sam neko, dok je takav doček, znaš. Mislim, to se ne može zaboraviti. Ti također važiš za nekog, da kažemo, kralja nastupa, tih dobrih provoda, bakšiša. E sad, nažalost, nemam mi vremena da mi pričaš sve te anegdote, ali, evo, znam da je bilo svačega i da su ti obožavateljke uzimale gaće i da su te u nekom bazenu, bio neki haos sa nekom decom i sve. Eto, ukratko, najzanimljivija anegdota s nastupa. Pa ne, kažem, ne znam šta bi izabrao. Bilo je svega. Pa da, joj, bilo je toga, ali evo, recimo, možda jedna od tih gdje su baš potrgali me sa bine, kao pirane, morao sam da prekinem koncert i da se presvučem. Eto, recimo, to je jedan koliko je interesantno, ali bilo je stvarno. Do gole kože su te skinuli. Pa ne baš do gole kože, nego kad su me potrgali malo, šta ću mora prekinuti. Sreća, nisu bili ovi pametni telefoni. Dobro. A reci mi za bakšiša, isto važiš za jednog kralja bakšiša, onako, od kraljeva bakšiša. Hoće li pričaš uopšte o ciframa? Ovako, ne, ja kao prvo nisam tip toga izvođača. I ne radim ja za taj nekakav bakšiš, jer moji koncerti su, dobro si rekao malo prije, tako su, kako bih rekao, lepršavi. Kod mene još nikada na koncertu nije bio problem nekakva gužva. Zato što ja sam primijetio, moji fanovi nemaju vremena da se pogužvaju. Oni se vesele, ruke su gore, iz pjesme u pjesmu to je energija, skaču i ja mislim samo kad odu s koncerta puni ozarenog lica, onako da im nije žao što su platili na etiketovnu kartu. A za bakšiš ja, recimo ako je neka privatna žurka, pa sad ne znam, ja tu možda ljudi bace nešto sitno, ali ja ne radim ono da idem od stola do stola, nego koncert u Maretu radim, sad ako bace onda to naravno damo smučarno dam, jer ja ne radim puno na tome da uzmem bakšiš, ne pogađam nikakve gaže za bakšiš, koncertna varijanta, kome valja, kome ne, tako dogovorimo ovi ljudi koji rade. I jednostavno ja tu dobro plovim, jer jednostavno ne trčim za tim novcem. Znači, shvatio sam da ili imao sad, ne znam, milion, ili imao 15 miliona, ili imao 3000 eura, ništa ja neću biti drugi čovjek. Ništa, samo ću se možda još više upropastiti. Ima jedna, nije koncertna anegdota, ima jedna životna priča u mene u familiji, jedna osoba, da sad ne imenujem, uglavnom, jednom je klekla i ovako digla glavu, Bože, molim te da dobijem na lotu 1.000.000 eura. A ja kleknem pored nje i sklopim ruke, Bože, molim te, ne daju joj 1.000.000 eura. Kaže ona, šta radiš to? Pa zašto? Pa kaže ja rekao, čekaj, šta ti sad hoćeš da nas p***aš ovdje sa 1.000.000 eura? Pa ne, da vas usrećim, da svima dam. Pa ženo Bože, mi kad bi dobili 1.000.000 eura, nema više empatije, gotovo kraj priče. Znači, pare ljude kvare, generalno. Upravo to. Ja sam to shvatio davno, jer kažem, gdje god mogu da provučem, da kažem ljudima, ljudi, shvatite, život je vrlo kratak. Ne vredi, brate, ništa ne vredi. Vredi da smo zdravi, vredi da se volimo, vredi da poštujemo se, vredi da se družimo. Ja volim dobru energiju, volim dobro druženje, ja sam se vdalija u duši. Ja volim kad sjedim da imamo sto, malo meze, ona bosanska priča i da mi tuga dajemo one stare pjesme, neke uz koje smo rasli. Recimo, to je meni onako merak, da kažem. Mada u posljednje vrijeme nemam nija vremena, ali vidim nema ni takvih dešavanja. Jer je stvarno, kažem, hibrid show sad došao, više nije ovaj. Razumem. Goran, ja bih mogu sve da pričam do prekosutra, ali evo, ti moraš da ideš za Beč, što peva Rada, Bela je mečka na putu do Beča. Si čuo tu pesmu? Da. Evo, sino smo radili. Hoću za kraj, kada te pitam, da si došao snimiš spot, šta to spremaš? Pa eto, nova jedna numera, koliko će biti interesantna, vidjet ćemo. Pa od tebe sve interesantno. Pa ne, nikad se ne zna, uradio sam ja pjesama, pa ono, prođe pola karijere, onda neko vidi i kaže, pa kad si ovo radio? Ali ti stvarno imaš mnogo, neviđeno mnogo pesama, ja google, onako, malo po YouTube-u, i sad ima čak evo neke koje su toliko dobre, naprimjer, Malo selo, 3 kafića, sjajna pesma, a nije toliko poznata. Bez tebe ko bez adrese, muka mi je muka, imam narodnjaka, ozbiljne, imam tako dobrih arija, da kažem, ali ljudi od mene očekuju bum. Nešto kao Armani, Lamborghini. Ja sam razmišljao možda nekad da radim ozbiljna 2 albuma, onako nešto tipično.
Međutim, ne vredi, nema potrebe, ima nas sasvim dovoljan jedan DJ Krma kakav je. Nego samo evo da kažem, znači uradio sam jednu novu numeru, nadam se da će šiti to malo kad izađe, da prezentuješ, evo možemo mi opet uraditi jedan intervju. Naravno, ti si nam, evo, prvi put si ovdje, uvek si dobrodošao. Evo i hvala vam puno, pozdravite mi direktora, pozdravite mi cijelu ekipu, hvala vam na ovakvom dočeku. Ne znam šta bih rekao, osim slušajte novu pjesmu kad izađe, evo vidjet ćemo, uskoro će biti prije ljeta, nadam se, pa šta bude. Gorane, hvala ti do neba što si bio moj gost, ja sam mnogo uživo razgovor s tobom i evo čini mi se ono što smo rekli, tek smo počeli da bismo mogli da snimimo još 20 sati da pričamo, pa ćemo da pričamo. Da će Bog, hvala tebi puno i evo... Dragi gledalci, evo, ja sam mnogo uživo u razgovoru sa Goranom, sa DJ Krmkom, sigurno ste i vi uživali, pratite njegovu karijeru, on sigurno sprema nešto bombastično i naravno ostanite uz Hype televiziju.